Zamislite ligu u kojoj možete gledati Mohameda Salaha, N'Gola Kantea, Dušana Vlahovića, Romea Lukakua, Viktora Osimena, Leroya Sanea, Gundoana, Trossara, Greenwooda, Marka Asensija i još čitav niz velikih fudbalskih imena. Ne, ovo nije ljudi Premier Liga, nije ni La Liga, nije ni Saudijska Arabija, ovo je Turska i upravo je počela sezona u kojoj bi Turska Superliga mogla postati jedna od najzanimljivijih fudbalskih liga iz svijeta. Jer ono što su turski velikani uradili ovog ljeta je potpuno nevjerovatno. Mohamed Salah je nakon legendarnih godina u Liverpoolu stigao u Trabzonspor. Dušan Vlahović je nakon Juventusa potpisao za Bešiktaš, Romelu Lukaku je stigao u Fenerbahče. A onda pogledajte ko je već tamo: Viktor Osimhen u Galatasaraju, Leroy Sané u Galatasaraju, Gundogan u Galatasaraju, Greenwood u Fenerbahčeu, zajedno sa Asensijom, Kanteom, Muričijem, Trossar u Bešiktašu i onda shvatite, ovo više nije liga u kojoj zvijezde dolazi samo pred kraj karijere, ovo je liga koja želi da postane ozbiljna europska sila. I zato danas pričamo o tome zašto bi upravo ova sezona mogla biti jedna od najluđih u historiji turskog fudbala. Krenimo od najveće bombe. Mohamed Salah u Trabzonsporu. Da je neko prije nekoliko mjeseci rekao da će Salah nakon Liverpoola završiti u Trabzonsporu, vjerovatno bismo pomislili da se šali, ali upravo se to dogodilo. Egipćanin je stigao kao slobodan igrač, potpisao ugovor u 2028. godini. I ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da nije izabrao jedan od istanbulskih velikana, nije Bešiktaš, nije Fenerbahče, nije Galatasaray, izabrao je Trabzonspor, klub koji je prošle sezone završio treći i osvojio turski kup, a dolazak Salaha nije samo fudbalski transfer. To je događaj koji je potpuno promijenio percepciju Trabzonspora. Hiljade navijača dočekali su ga kao najveću zvijezdu u historiji kluba, a njegov dolazak već je napravio ogroman efekat na prodaju dresova, karata i interesovanje javnosti. Salah je pritom dobio i priliku da ostane u europskom fudbalu, igra utakmice koje imaju ogroman značaj. I zamislite sada scenu: Salah protiv Osimena, Salah protiv Lukakua, Salah protiv Vlahovića, protiv Sanea, to ćemo gledati ove sezone. A onda dolazimo do Bešiktaša, Dušan Vlahović. Srpski napadač imao je nekoliko turbulentnih posljednjih godina u Juventusu, ali je sada dobio novu priliku i to u Bešiktašu i nije na zalasku karijere nego u svom primu. Vlahović je potpisao trogodišnji ugovor. Prema objavljenim informacijama zarađivaće oko 7,5 miliona po sezoni. I ono što je posebno zanimljivo jeste da je Bešiktaš prije njega doveo još jednu ogromnu zvijezdu, Lenarda Trossara. Belgijanac je stigao iz Arsenala i sada će Vlahović imati čovjeka koji mu može servirati lopte izuzetnog kvaliteta, a iza njih tu su još nekoliko zanimljivih imena. Bešiktaš je doveo i Kokučua iz Benfike, Njubela i još nekoliko pojačanja. Dakle, Bešiktaš više nije ekipa koja samo pokušava da se vrati u vrh, oni žele titulu. Fenerbahče, ovo je vjerovatno najluđi dio cijele priče, jer Fenerbahče je odlučio da napravi pravi all-in. Mason Greenwood, Marko Asensio, N'Golo Kante, Guendouzi, Ake, Murići, a sada i Romelu Lukaku. Belgijski napadač stigao je iz Napolija, Fenerbahče je dobio još jednog napadača svjetske klase. Lukaku je već igrao u najvećim europskim klubovima: Chelsea, Manchester United, Inter, Roma, Napoli, a sada Fenerbahče. I kada pogledate njegovu konkurenciju u napadu, shvatite koliko je ovo ozbiljan projekat. Mason Greenwood je prošle sezone bio jedna od najvećih zvijezda ekipe. Vedat Murići se vratio u klub, Talisca je tu, Kante je tu, Guendouzi je tu i sada Lukaku. To više izgleda kao ekipa koja je napravljena za Football Manager nego kao normalan turski klub, ali postoji još jedan razlog zbog kojeg će Fenerbahče biti posebno zanimljiv. Godinama gledaju Galatasaray kako dominira, a sada su odlučili reći dosta. Galatasaray je osvojio 4 uzastopne titule, Fenerbahče je ponovo završio kao najveći izazivač i zato cilj je jasan: prekinuti dominaciju Galatasaraya, a Galatasaray, oni se ne namjeravaju predati. Tamo već imamo Viktora Osimena. Nigerijac je prošle sezone bio jedna od najvećih zvijezda turskog fudbala. Galatasaray je njegov transfer iz Napolija pretvorio jedan od najvećih poslova u historiji lige. Što je najvažnije, Osimhen nije otišao, ostao je tu. Kada na njega dodate Leroya Sanea, dobijate potpuno nevjerovatnu napadačku kombinaciju. Sané je nakon Bayerna stigao u Istanbul, brzina, dribling, iskustvo, golovi, a iza njih Ilkay Gundogan. Čovjek koji je osvojio sve sa Manchester Cityjem i koji je igrao na najvećem nivou europskog fudbala. Tu su još i Lucas Torreira, Mauro Icardi je bio dio ove priče prethodnih sezona, Alper Yilmaz i brojni drugi kvalitetni igrači. Zato Galatasaray ne ulazi u novu sezonu kao tim koji treba nešto dokazivati. Oni su šampioni,
ali sada imaju možda i najveći izazov u posljednjih nekoliko godina. Jer Fenerbahče je potrošio ogroman novac, Bešiktaš se pojačao, a Trabzonspor ima Salaha i tu dolazimo do najzanimljivijeg pitanja. Da li će Galatasaray ove sezone izgubiti titulu? Jer zamislite kakva bi to priča bila. Galatasaray 4 godine vlada Turskom, Osimhen je tu, Sané je tu, Gundogan je tu, ali onda Fenerbahče dolazi sa Greenwoodom, Lukakuom, Asensiom, Kanteom i Muriđijem. Bešiktaš dolazi sa Vlahovićem i Trossarom, a Trabzonspor sa Salahom. Ovo više nije borba dva kluba, ovo je prava utrka i upravo zbog toga je ova sezona toliko zanimljiva, ali postoji još jedna stvar koju mnogi zaboravljaju. Europa. Klubovi više ne želi biti samo veliki u Turskoj, želi napraviti rezultat i u Ligi prvaka i u Europskoj ligi. Galatasaray ima Osimhena, Sanea, Gundoana, Fenerbahče, Greenwooda, Lukaku, Asensija, Kantea, Murićija i ostali, Bešiktaš, Vlahovića, Trossara i ostali, Trabzonspor, kao što sam rekao, već Salaha. Sada zamislite da jedan od ovih klubova napravi ozbiljan europski rezultat. Odjednom će cijela Europa još više gledati prema Turskoj ligi. To bi moglo promijeniti potpuno novi trend, jer ako Salah može doći u Trabzonspor, ako Vlahović može prijeći u Bešiktaš, Lukaku u Fenerbahče, onda će i drugim velikim igračima Turska izgledati mnogo privlačnije. To je možda najveća pobjeda ove lige. Turska više ne želi biti samo mjesto gdje zvijezde dolaze kada završe najbolje godine karijere. Želi biti destinacija u kojoj velike zvijezde dolaze, dok još uvijek mogu napraviti veliku razliku. Pogledajte samo današnju listu koju spominjemo, ljudi. Salah, Osimhen, Vlahović, Lukaku, Sané i ostali. I tu nije cijela lista, naravno, tu ima još mnogo igrača, zato će nova sezona biti nešto posebno jer nećemo gledati samo ko će dati najviše golova, gledat ćemo ko će preživjeti najluđu utrku za titulu. Hoće li Osimhen ponovo biti kralj Turske? Hoće li Salah odmah eksplodirati u Trabzonsporu? Može li Vlahović vratiti formu iz Fiorentine i prvih godina Juventusa? Može li Lukaku dovesti Fenerbahče do titule? Greenwood biti najbolji igrač lige i može li Galatasaray osvojiti 5. uzastopnu titulu? To su pitanja koja će odlučiti jednu od najzanimljivijih sezona u europskom, a naročito turskom fudbalu. I zato ako do sada niste pratili Tursku Superligu, ove godine imate ogroman razlog da počnete, jer možda će upravo Turska ove sezone imati najluđu borbu za titulu. Salah protiv Vlahovića, Vlahović protiv Lukaku, a Lukaku protiv Osimhena, prije svega toga Fenerbahče protiv Galatasaraya, Bešiktaš i Trabzonspor koji čekaju svoju priliku. Uglavnom, jedno je sigurno, ove sezone u Turskoj neće biti dosadno, a sada me zanima vaše mišljenje, ko će biti šampion Turske? Galata, Fener, Bešiktaš, Trabzonspor ili možda neki 10. klub? Napišite mi u komentarima. Tako da, ljudi, ako vam se svidio video, lajkujte kanal, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo i čujemo vrlo uskoro. Ćao!